Ngiyafuna ukuthi ubone xa sihamba apha. Ngimvile ungidinga. Ngiyafuna ukuthi ubone. Ningehle emthini. Yabona ngokuseni phezulu ngokusemthini. Ningehle emthini. Ningehle emthini manje. Ngihlale lo mthini kuwo. Kuba apha ezantsi ungathodla omthi kukwamazili apha ezantsi umntu oyaziyo uzawuyazi yento ezithethayo intsomi kanomahambe uzawuyazi abaleka abantwana abaleka ezili abaleka abantwana bafika bakhwele emthini bathi bafika ukhwela emthini amanye abantwana besivili sithi kuye ngicekana abantwana babenze ntoni abekhona phezulu abantwana phezu komthi ndifuna ukuthi kuni bingene emthini ndifuna ukutsho kuni bahlala abantwana emthini tshabalala labizimu ngaphantsi ngumthi ukuze umthi izokudla abantwana noma bisinitaka sengeke bayekelana abantwana bambenze ntoni akugqibana nibana umthisimu samntwana umthisimu kodwa umthawale awamthi ngoba yentengi izilendana batengi izilendana nizamtengi ukuze ungawumthi amhamba zakuthi ungawumthi kodwa umphani wanentombi awawa umthi suka izimu ladinwa lalala ezantsi komthi ngoba umthawuwi umane kusithiwa uvakala umethi mthimthi ngomololonga ufuna ukuthi alikhole phezu kwalomthi uzomane kubafinethi mthimthi ngomololonga ifuna ukuthi ikhwela phezu komthi apha ezantsi kwamazini zakuwafa amane sithi mthimthi ngomololo ungawumthi mbanda zakuthi yabona ke yabona mfaka mindila ke into abazobanipelele nto abantu bamadoda basirayeli etandisiko ebehamba afika kanekele komthi wekuyivalo uve kusithi ungakhangele wabona uyesu esemthini ngoba kusasa indoda yabasirayeli nomoya wabasirayeli ebevuka kusasa awukhokha phansi komthi acenga uthixo ephansi komthi labenza udebhora awucenga uthixo uyesu kathetha lonto uthi konke uphansi komthi komkhiwe uthandaza kanti kubonga uthixo uzaliboneka ithandaza kubantu bakanda zakuthi ningehle lomthi ngoba bezansi komazini izini ntambiti sathi kasidibana lonyaka uzayo ubuhlile emthini azakudla lamazini sawuva kulonyaka uzayo kasivuma siyagumisa sijonge abantu abalapha singakuboni kanti udliwe nezini esambeni sikodwa 205